Mawubi Yona, spread the word. Hey, where me free more? I where me free more. I'm a name come we. Yesu Kristo was na mbengi kemo wati no mono jipunu yelo no yokunu nge efehi che Jesus inamusi nuncho finanya wolomi mole yitomine hefi o ali e ga helu ka monji mo kronkron mo fiefi e wasipo ya bunsane tumi kone azinka hopan ayitom e wa mne hie findo ichela ponu ya mo Jesus obiemi manchengwa inamusi amen. Onedo for near course one say. So when you are a toilet, a bean, a benina, a boy you. Na near Nipa or Muya or Krumun say, Sir, who sit down here, who grew window level. Nipa Babeni, a woo, a dynamo, send a bear. Mako, what best is that? Nasa 1 year, Ube flat. And so we go here, Yamini baby. No, I bet it's Samo. So, one who I mean, if I go far, and then I see Clam far, goes from far. Oh, Babba charge you. I don't know, Puno. Over charge you, Scabia. No, my Jessica. No, my best is Samo. Said Yeti. Hey, now, we know, may I mean, pinty, Mrs. Sa, may you mushi. Nti ne akoso wo koimuni ebi wo wa sit down here e wo ba ni agudan no mu se ne wo bambo na wakosisa obewu wakosisa pe obewu ni akoso ebi no bi na yesisa yi wa kasa bie ida mo se yana ga pega man no me gino ne ko ga chuma no ya so window level abanya otu kabanya otu me no lipe no aga fi mo yo magopa nini ngeno ya jino ne lo no ko le hu elle na banya fi wo ne lo nini ngeno ya jino ne lo otu sa jino no o chawa ne mo ma ga se ko no salo ne fi di binin kwa we wa hwe kwa hwe ni na usisa we wu flat ebo ha sheba no okofo a onyanam enye bin kwa ya bin boni ya nipa omu eya ni toilet kwa what's on the What's up?
Bɛkɔ akɔtɔ hyɛma wode bɛsi hɔ a nipa bɛba bɛni agu hyɛma no mu wɔbɛsesa na wahwɛ ne yɛ wobɛwu saa na wosi dan a nipa ba wode window level pɛ na mo abɛni agu dan no mu wakɔsesa na wahwɛ ne yɛ wobɛwu titiromɔden a wɔn adi ani ɛda mo ase Resto iwo ni chum no ka wodi no ncho obia mi wa pe no fe no we ije abonsam eyito mi keje ni chum mi ne ipole mo Yesu Kristo umbo nga mu ne leno egbelu ne yito na hian le chuncho ke esisi bihi ne gbelo ne ba pati akogbelu ipopam keje mu ne ka ebilo nya leno egbelu fu ne aka mo Yesu Kristo mo ba nyam asalon wa nke luchowi nyambo Jesus obi abi na mo si amen If you want to go, I can break her. No, no, paying up your law. Oh. What's it?